Nā e te iwi he taia he ngā kau māhaki I whakapaukaha ki te whakapiki I te mātauranga Māori. Kua hinga a kukupa tiri kā tēnei kau mātua o Ngaitahu ki roto o Tāmaki Makaurau nei. Ko ia te tama a te kai tōranga pū o mua o te taitonga, hara a Eruera tiri kātene. Hei tā te pūrongo a Irena Smith e maharatia ana a kukupa tiri kātene mo ōna mōhiotanga, me te kaha ōna ki te tohatoha I taua mōhiotanga rā ki te hunga rangatahi Māori. He tangata ngāwari I roto I ana tohu katoa, hei kai ako, hei kai arahi anō hoki. Tino pauri te whānau, me ngā hapu whānui puta noa te motu I tēnei wā. Waru te kaumātoru te pakeke a kukupa tiri kātene o Ngaitahu, ka mate nei. Engari whā te kau tauaia e noho ana e mahi ana I Tāmaki Makaurau. It's a very sad time for our whānau, but also for, I guess, the many groups, iwi, our people of Ngaitahu, and also up and down the length and breadth of the country who are touched by my uncle. Aha kua tona noho tawhiti I te Waipounamu, I kaha tonu tana āwhina I ngā kaupapa a tona iwi ake, me te noho hei kai tautoko matua I te kai whakahaere o mua a Tā Mark Solomon. He had a lot to give to our own people in the south, particularly with our reo revitalisation. He had a lot to play with that, and also as a support for Tā Mark Solomon, our previous kai whakahaere there at Te Runanga o Ngaitahu. I te kura takiura o Manukau ia hei kai ākau, arā he kai whakatere I tō rātau waka mō ngā tau maha, tai atu ki te mutunga o tī rātau. His gentle approach, he was a very ngāwari gentleman, and he was able to have an ease with which he could approach all people from all different backgrounds, Māori and Pākehā. Ka haria te taonga o te mate ki te marae o ngā ke te wānanga ki te kuratakiura o Manukau a te whākaraka a Pōpō. Ki reira ka tū ngā karakia whakamutunga mōna a te rāhoroe. Irena Smith, te karere.